Mu karere ka Nyabihu abayobozi 14 batawe muri yombi bakekwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Muri abayobozi batawe muri yombi harimo n'umuyobozi wa Ibuka wariye amafaranga y'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ni mu karere ka Nyabihu aravugwa inkuru y'abayobozi bagera kuri 14 batawe muri yombi, muri bo harimo n'umuyobozi wa Ibuka muri ako karere ka Ngororero ngo bakekwaho kunyereza umutungo wagenewe gusana inzu z'abacitse ku icumu yakorewe Jenoside. Aya makuru yitabwa muri yombi ry'abayobozi yamenyekanye kuwa mbere ku itariki ya 6 Ukwakira 2025. Muri abo batawe muri yombi harimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Nyabihu n'uhagarariye umuryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri Ibuka muri kano karere. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Jean Bosco Niyibiruta yavuze ko aba barimwo abayobozi bakekwaho ibyaha bifitanye isano no kunyereza umutungo wagenewe gusana inzu 17 z'abacitse ku icumu ziri mu mirenge itandukanye yo muri Nyabihu, ndetse abakurikiranyweho ibyaha bijyanye n'inshingano bari bafite zijyanye no gusana inzu 17 z'abacitse ku icumu rya Jenoside ziri mu bice bitandukanye by'aka karere. Yakomeje avuga ko iperereza rigikomeje ngo hamenyekane uburyo ibi byaha bikurikiranyweho byakozwe. Ati icyatumye batabwa muri yombi kiracyakorwaho iperereza n'inzego zibishinzwe. Inzu zari zigiye gusanwa ariko kugeza ubu ntituramenya amakuru arambuye ku byabaye. Yewe abo ngabo rero bakaba baranyereje amafaranga y'abantu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yari mu bikorwa byo gusana izo nzu zabo nk'uko bivugwa muri rusange, nk'uko byemezwa nanone n'ubuyobozi bugiye butandukanye. Minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu yavuze ko Iran igamije no gusambura Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ikoresheje ibirwanisho byayo bya nucleaire. Yavuze ko ati Iran irimo irakora misile zishobora kugenda ibirometero 800 niyongera ko 300 izashobora gutera New York, Washington, Boston, Miami ndetse no muri Mar-a-Lago. Nk'uko abivuga, Iran ntishaka gusa guhungabanya umutekano w'aka karere, ahubwo ngo iriko irategura intambara yo gutera ibihugu bya kure nka Amerika, ndetse ikaba irimo birerekana ko Israel iri ku rutonde iri kurondera impamvu ifatika y'ubwivana Iran cyane kwerekana ko Iran ifite ubushobozi cyangwa se inashaka kugaba ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba irimo irakoresha iyo propaganda kugira ngo barebe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafasha kongera gutera Iran, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako Iran yamaze kubona ko idafite ubushobozi bwo kuba yahangana ubwayo na Iran, kuko Iran yamaze kwereka ko nayo iragafuka itamvuga rumwe ushobora kwirwanaho igihe cyose bibaye ngombwa. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bukurikiranyweho umusore w'imyaka 27 y'amavuko ukurikiranyweho se umubyara w'imyaka 76 amutwikishije lisansi. Cyaha kurikiranyweho cyakozwe mu mugoroba wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 9 2025 mu mudugudu wa Gahinga, akagari ka Kibirizi, mu murenge wa Mayange, mu karere ka Bugesera, ubwo uyu musore yasangaga se umubyara mu cyumba yararagamwo agahita amutwikira akoresheje lisansi agashya kugeza apfuye. Mu ibazwa rye uregwa yemera icyaha, agasobanura ko yishe se kubera ko yahoraga amucyurira ko ari ikigendaro, ko akwiye kubwira nyina akamwereka se wa nyawe umubyara. Abaturage bavuga ko uyu musore yananiranye yibase kandi asanzwe azwiho imyitwarire mibi, bityo rero akaba bamusabira urwo gupfa. Mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba, akagari ka Gitwa, umudugudu wa Rebero na Berwa, mu ijoro ryakeye batewe n'itsinda ry'amabandi asaga 30 yambaye impuzankano yitwaje intwaro gakondo. Aya mabandi yibye, atera amabuye, anatemagura mu maso, mu mutwe, amaboko n'amaguru abagerageje gutabara babiri ndetse bahohotewe bari mu bitaro by'indembe kuri Sashibe mu bitaro bikuru bya kaminuza, mu gihe abandi bari kwitabwaho. Ibyo gufungura by'agateganyo uriya wahoze ari umucungagereza, ubushinjacyaha bwo ntibibikozwa ndetse buremera ko amafaranga yabuze aregwa yishyuwe, ariko kwishyura bidakuraho gukora icyaha. Umucungagereza w'ibyo mafaranga agera kuri miliyoni 125 ayiba wari umukuriye. Ibi ngibi byongeye gutera impaka rero, aho uyu mushinjacyaha avuga ko uyu mucungagereza w'ibyo mafaranga miliyoni 125 yayasubije, ariko
ko bidakora ko yakoze icyaha kuko yinjiye mu biro by'umukuriye arangije ajya kwiba ariya mafaranga ariko yibagirwa ko harimo kamera ziri buze kumufata ari gukora ibyo byaha.